na TikTokers de gumu o ni yire kra se wo fia no atwa na no ye na je atwa mka dem bo anya da bi ono na be afina ye yakoi asam ya to yan ya ni pensia se sen helicopter eku wo mo no okọ sa TikTok de nachi Abuzavo me mamu nyina makwa abade ba Ghana Nsem TV so. Bombo so be like video na be subscribe to the channel and turn on notifications be next time. Videos of this nature about so sabiti makebi na so acha waje. Say the munyi na mnimdo bia na FM Mr. President. Musum fo ne me. Ona mafuma djuma se me besom. Ti me besom sa pepepe. Now if by chance you would want to contribute to our studio works, light, internet. In Ghana we have a lot of internet issues, you know. Light, internet, sound, studio beautify, anything at all. Fabre, but you reach out through number and that's your name. Sabeka. Yes, I can't better was papa. Wonderoma. Now, Yira Sampine. I will be a MPP Nima Pabia and Mira Sampine. Now, Yira Sampine, but to be a man, Ashanti Regional Minister, Papa, Maniaji. TikTok Minister, not Ashanti Regional, we did be a wood junk for so. TikTokers de gumu o ni yire kra se wo fia no atwa na no ye na je atwa mka dem bo anya da bi ono na be afina ye yakoi asam ya to yan ya ni pensia se sen helicopter eku wo mo no okọ sa TikTok de nachi enyom na nachi asma me boa asma me ka mu dia nyi pa na me boa emu dia hena me boa na mo to para dabio obi na bisa nura na omnyina nsi otumfo na no enura na we ya me ne nkun yo enura na you my hene kwabran sante ebisa me se owo ho enam so owo ho na me hu ne TikTok enura se na se enam so me ho na me hu no enura se ni pe so ye adwuma na me se dian wa ye on kan it spectacular o so be ye redeem za wa ye asam no anu no ena no ma muzu awadan boys no makosi say wa ye airport runabout akotutu airport tools we airport runabout ni na tifo na o dey abetu social media say mi yi anu na yesi bo adaje sa portu o si ahunjo runabout to Santasi or ye dualization na ya metumi am my document on my phone right now no I heard that project no the Saturday hunjuma jaka project affected persons in engagement woman I did everything as the mayor then. The only place Anaka say best time for the release of the money because of election any pressures no me answer. One project should have been started in 2025. Manchimi anya fe no maba ho a wetu ase wo ye wo ni mu den na ekoka we a wo na akotira better say akofisa before to the begu ho na to so an be ko sa ntokwa na onyina yie because me nya ba ira bi waju na wo nyu sa na agro we mi sha say ye ne the money because of election any pressures no me answer. One project should have been started in 2025. Manchimi anya fe no maba ho a wetu ase wo ye wo ni mu den na ekoka we a wo na akotira better say akofisa before to the begu ho na to so an be ko sa ntokwa na onyina yie because me nya ba ira bi waju na wo nyu sa na agro we mi sha say ye ne se enyes bi a twobo bi no bi pa dia nka me hu adekudenti ase akoyesa if we say ye nyema bi wo man mu prof ya nhwe yi a gradually no ye as politicians ye lose your integrity won ma dekurenti anana ya and nanu some Jata George some Nate George says I know there tama minia ba eslowusu ye minister communication o ka say ye be sim registration no o ko ti school bia na from Stubborn Academy o si wo mo betwe mu tan wo mo ma adwuma no e ma so se adwuma no ba so nso a wo mbe sai no e be ye dede e be ye twan wo ha ene nyame ai wadom
sa position no a na minyaba esla wo no ehɔ na edi ama wo adua no a wo ka sɛ enye na wo premier enye no ena wo so wo bɛyɛ wiase den hu pa meka da bia meka ne mesi so eye nipa ne ketrem apanta sɛ ɔwɔ ɔde ba ko war poison no na ɔde ba ko say NCA wo the National Communication Authority mebo a and Foreign Affairs Ghana Immigration Service and a Ministry of Communication and a National Identification Authority I hope about a day tracker pa no mo for our data if you say me kwa passport na me call Foreign Affairs me data no National Identification Authority NIA eye ma me Ghana card no enu na mde kokoye into no de owo mu a minim se owo data bi a se na do ko kan data protection minim so data bi a e fa me hu me bios e fa me ho because me say du no me say tie du no wa fa ni nyina wa fa manim wa ma me personalized number no me pin I work card no so a e che se me asumati champagne no me the details ni me bibia ni turning the meaning anyhow Ghana Immigration Service osimu sen ahowo asem na ye di o anasi ye di Ghana asem ahowo ba wo mu data no mo gi ne ho no obi o China ni no ba o di Chinese passport o apart from the wabeji non-Ghanaian identity card no or to kran e bia no wadi kan ama no ekwan so onya sa ne maransan watumi anya no asa akofa Foreign Affairs and a National Communication Authority eduma mu ye so am na control me bo a enema bi a ekọ social media me use so am na control into am data ben e no mo pe e di ayesa de no nti edo am ba mu eduma mu ye so am na control me bo a enema bi a ekọ social media me use so am na control into am data ben e no mo pe e di ayesa de no nti edo am ba mu ebe ye den into questions will be say wo mo mra no mo meyi nsebia no relevant wo mo ba the first question I want them to address emra obeka say what is Stubborn Academy na o mayen register SIM cards no o me pa Ghana for chow ehia no no nchira de kudento ye ansa na yeso yankoti Stubborn University ana otie etepa anya say obi nso beti Stubborn University eti asasem no because yakoya makwa say ye di agro bi e wo man mu eto to mienu ye per the budget line what can say us like so be say there no they ask for the budget we so e cost ye sen o man no e be boka sen na hwanum na eye e kohene yempe ne tompe ne no a wo mo machirim mo bia hu na ye ka se telcos a wo mo kan na ya wo mo so am the be the fraud would say momo fraud na so for no me observation no one particular communication company telephone company or no na sa anya ma ta fa na so pa others no me share dan tin so bia ka say me wo network me yayi misika a particular network na no eni na wo twifiada akura me timba bi na akwa bi afrem o me frame sofo BBC misbeko kofodua na me nkwara ni bia send this ka bi aba na abeto phone so enti na mbisa ne say unim nipa ne kasa onye Mr Samuel na mse frame Mr Samuel ya frame Mr Samuel ya frame Mr Pyne enti wo sit ka sen aba message kura ba na message bia ma me phone so me yi me phone me hwe no na number message say nka wo na ya ana bafo ana kwadwo me sending the message and a message no SMS o aba wa bra me nim say momo operations no eyi momo number any ni bibia efi telephone company no ene deba enti me data no onyane hen
said na woka ye kwagina ho Authentication metama me register me sim me akasa me ko ho wo mo de ade bi hwe manim si ye hwe wani wama manin kitinkiti yo nana ya wo mo ma me han mani si ye hwe mani wama wo mo je me fingerprints wo mo ji me Ghana card ehwe ni number ye bibia no enumpo wo si atochima na dia me betra me dem no makwa akoye who authenticates what, who validates what. These are all important questions also mbijano but critically ehia me pa no say Nana Jai Jimmy no. That's it. A Jimmy so. Catch Nana Jai Jimmy. No cry it our Ghana. Can be all kind Jimmy Chen and another. Can be no cry. Cano cry. Wasi adeno ahoye. Cano cry. Jangwasi adeno ahoye. Catch it on da Jai Jimmy. Da Jai Jimmy. Da Jai Jimmy. Yeah, Shana name Rakaza Jai Jimmy. Tell them. Or send the members in the and now do funny no dear to the scream no so. No one can share and now do say, Onjai Jimmy no, and then quasia deno. Eh, quasia dear war you to make us and quasia dear war ye. Wow. Eh, or so for one. Or so for one church, like what they church members in it. Na ye members in Ankasa so, sabe. Say ye kwa sorry say ye je ya adwene to ho minti mi hu no say ye nya address ni yekosi aso dem ha say ya adwene no ye yi to twene nti nsem hu no bi osofo bedi bia ne yedi dachi na wa say ye hu say wo kwatie Kristo Yesu nkwaje nsem wo koye a wo sofo kire wo say di wo president atem na member abie na no nso di Osofu akache o say kachira o president say wonjai jimi no na wonso member we bie wa no na najai jimi no na o president aka ne nkwase ade a wo ye na wonso waka bi na najai won kwase ade a wo ye members yenim de ani yansan na we he na yama asofu jimi yesi wo sofu a wo si awrade afro Kristo afro say beka na sempa ene de wo de aye atem didie wo kwagina wa so dem hwantie mu kwa tie na o me message so ye tie enu nie awieye na enu nie wo sofu kofi odru na no wo gina so dem say family bia yi $100 na afi 2025 ye be remi awrade hweso emmo family no ho ban family bia yi $100 and son awrade ahweso abom ho ban de o mawura afefoforo eno yi wo sofo kofi odro ye nka nkyere wo se gyan sansem hunu no di de ni bible awrade nka se obi ntwie sika ma no ansa na wabone nkwa ho ban awrade ngi sika bia mfiri onipa bia wansa wabone nkwa ho ban eno ye nka nkyere sofo kofi odro gyan sem hunu no di Asiya kacho se osofu kofi oduro jaisem hunu ni di ye tiem kachiro na waje so mi jai said ye wo tiem chiro members muntie no maji so ye tie Asiya kacho se osofu kofi oduro Yesu Kristo anji sikanse wabo family bia ho ban enti jaisa ansem hunu ni di na osofu kofi oduro wo Jesus se mejai ye mekanche o se jaisem hunu sadi wodi wugina waso dem se na nado onja jimi no ne nkwase ade no osofo a wodi atem ofra Yesu di fra we yesi Kristo Yesu achi di fo ne sei no mbeye Kristo Yesu asomafo na opa wo mo ne sei nsem hunu sa no mbedi ye ana na mugu Kristo Yesu di na ni masesa ya na fo asofofo mo nya gentle mo respect mo ho ensem hunu se ya and so who cash off was some Ghana dear. Ye be catch or say, or ya anointed man ben and obedient temsi. Anointed man ben and ordin the president besi now saw them at dinner tem as such the members say the members soon dinner tem.
What a shameful pastors. Mu ye num guase for pastors. O kan